241 zon abut nang itu nampak PPF lagi mah local committee presiden mana karjulo nang itu kado mana karjulo PF lagi mah kemudian acili sila dalam mata main di tahun ini kenal PF no don malia tum non do bom pilih tum la local embassy mata IM ta open chat halo alang li kiklaim kita ini tum kecilang rapet lo masih mo apor mesen nang itu mahir jume karbiang long arada hir jume penjong si Muhammad Orkanti Muhammaya nomati hauraga nota homostido la tumarak ta kapre ke tu mahir jume long penjong si nilita hai det lo pulo tangte ke cheng si bangke dak ni rong bari bangke MLA scheme nang palim vek pudon malin bahala so scheme tanang itu OPC keceng sinang hanggan jema po bangke dak local embassy momdom committee put appreciation atung pen ini tung cingbai ponpo la so teng ni tem ponpo cogo dak bangke ni rong ni gitu bari marong ko pora sa po local embassy atau mafanta chu ni gitu pasik cek po la bang piten nang la di so terang rong po choi bo la ni dam cak ini na video dan record bom lo MLA Keman ikan siang bong MLA Scheme Foundation ke taksi itu. Ang itu punan kalau soal scheme magenai tuara bang kialang ni pulau tender tak kol hello. Ahu di sini suatu warga patok com tahola ni tum diri di pidu penili tum pencing bayi si level poket lang alang lipat apa juga. Asu ni tiwang ahu ini program tu ada kan. Asu si patok com lo di kalang lo tupi. Asi don mali tung iltung kemata dunia ini bangkel hello. Anikang bang ningkan ini penepong election isi election dua ber. Nang litung ta buta jokong kusi manepan MP da pemandul lo manepan MLA da pemandul lo kalima. Sita dak iltung kelang nanji kamunti na dia bangkel hello. Parti tualing kali. Parti honggothon pini kongres tap mesenta hai APSLC ta mesenta hai BJP ta mesenta hai sita ili tum tangwai kang sai thek na ye bang kai hala so party aphan ni tum vote jok tum kumani aphan MEC pahai tum pahai det pen sarkar nang lu ko hala so sarkar ili tum long IMC sita rada phan kang klem pi thek ma thek hala si tum ke nai